King lagyo ning ipa, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Mayap agat panapon po kay kayungan. At suta na po kin kadongal doon ng kikatamo na ng misang parangal kin kikatamo patulunan Santa Monica. Kambeda po din kikatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabi at ala naman po din makatuking intentions. Ding mag-offer tang po kaniting kadwangaldo, manibatan na po King Santa Cruz Parian, Barangay San Carlos, ding Catholic Women's League at Prex Choir. Kapasalamatan na po ding kikatamong lay sponsors, Di Marion, Nathan and Macy Torres, Mr. Millie and Sister Risa Trinidad, Engineer Efren and Mrs. Jet Manangkil, Engineer Diego and Mrs. Maribel Bukad, Supan Sarmiento family, Captain and Mrs. Reden Bukad, Chapel Pastoral Council of San Carlos Barangay Council, Mr. and Mrs. Danilo Macabali, Mr. and Mrs. Johnny Katikbak, Mr. and Mrs. Joseph Gonzalez, Sister Herminia Macabali, Sister Rosita Maniti, Sister Monet Gutierrez, at Sister Risa Abaya. Kapasalamatan da naman Di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family, Hector and Myrna Quezon and family, Mercedes Nukup and family, Anita Carlos and family, RNA and Archer Pharmacy, Romel and Emmy Malyari and family. Special intention, Albert Ian Trinidad, Ditz Ernita David and family, Enrico Miguel Songlao, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Resalina Tolentino and family, Astrid Olivia David Nota, Ning Torres, Gemma Lumba, Rainier Martin Macalino. Kapasalamatan da naman ding magmasusi King Aldodang Baitan, the Reverend Father Joel Jomarsus Gatus, at Julieta Maniti. Yabe tayo naman po king panalangin tamu, imagmasusi king anibersaryo ng kayang pang-ordain, Reverend Father Roland Moraleja. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Father Sotero Yutuk, Melvin Rempillo, Feli Ortega, Jem Osyal, Brother Pat Ahos, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Ranilo Deirit, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Natividad Perez. Guidance of the Holy Spirit, Adrian Malyari. Para king lananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alpedo Senior, Barbara Angel, Erlinda, Jaime 9 days, Father Marius, Erlinda, Eladio, Mila, Monsignor Antonio, Cleta, Victoria, Alvin, Corazon, Agapito, Telesforo, Maria, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ikikataong pong kapag masusyan, panimunan niya po ng kuraparo po ning Our Lady of Fatima Paris, Hensonville Angeles, Reverendo Padre Rafael Sedek Paras.
Akatipon tapo, kay lagyunin pa, kuning anak, kuning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya at ing lugod na po ning ginuing mantabeya, kaya kayo nga. Benging Diyos po kaya kayo sabla. Kalugurang kapatid, kanitin kaya katamong misang nobinaryo, bilang lugod at pakamaltamo, king kaya katamong patulunan ni Apong Monica, anong no, getting aldongiti, kaya katamo na manggaganakan ding biyaya liwa tamong kapag nasan at kaya donan kingmip nung katahimikan panyawata pang pakalulu at lunos king ginu king kaya katamiging amagkulang at kasalanan. Yakas tapong ngayon nagdanagdan ng kapanisyan, magkumpisal ko, ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, ang gana king biye alanangga.
Manalangin ka. O ikpaning katimawan at kaligtasan, pakiramdaman mo ing panalangin, ding kinabos ning pamaylasan ning kekanganak. Kapamilatan mo, mi kabyeke sana, kambe mo, mi katula ke sanang alanangga. Itiyaduan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat maagari kambe mo ting banal na Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kapatad ko, palibi ng Abraham at ikong sablang pagano, keti ang makitakot king Diyos, kaya katamo mi pabal iting balita ning kaligtasan, uling ding tao Jerusalem, ang ponding karelang mamuntukan, era balo king ya ing talapagligtas, ni era atalastas ding amano da ring propeta, ang mababasa king balang aldo sabat. Makanyan man, ila mismo ring may kapatuto, king ula ring propeta, king kapamilata ning pamakamatera kang Jesus. Bistaman, ela may nakit na namang matulid para isaldakde kaya ing atol a kamatayan. Inawad da kang Pilato ing ipapatene. Kay batdang atuparan ing sablang inularing kasulatan tungkol kang Jesus. Kildas de king krus at binili re king metong akutkutan. Dapot pepasubyaning miyening Diyos at emo misan na yaldo nune maralas pepakitya karetang kayabe-yabe ng linibot manibat Galilea hangga Jerusalem. Ilangini ring kayang pekasaksi karing memalen ning Israel. At ngini atiki keti ban iyatad mi kaya kayo ing mayap a balita. Itang pengako ng daptan ning Diyos karing kaya katang pepumpunan. Ngini ti parana na kaya katamong meging palipira. King kapamilata ning pamisubli ng mebya kang Jesus. Antimo ing makasulat king kaduang dalit. Ika anak daka, king aldo iti meging igpamuko. Ing amano ning Ginoo. Anak daka, igpamuko manibat ngeni. King Sean abundok kong banal, ing ari sarili kong sidya, karin ke ligluk. Nga na naman ning aring pinili na, kakong iyapse utos ning Ginoo, inampunda ka king aldo iti, ibpamo ko manibat ngeni. Manyawad ka at ibiye ko, sablang bansaman amana mo, pati na ring sikote ni yato, iyabe mo langan king bandi mo, kambe ning setrong bakal, kaya kalang palmalwan at kaya kalang pamalbalan anting kuran. Inya ikong ari, magpakabiyasa kayo, mingat kongan pamuntok ning yato, Inginu suywan yet pitakutan, tumula kayo at manigalgal, anak na kaya kayo yang suywan.
Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan, at mibangon iba't king kamatayan, bayo yalungog king keyang ligaya. Kalugurang kapatading ginuyang mantabe kay kayungan. Pamipasyag king mayap abalita at pangking sinulat ng Juan. Nga nang sinabing Jesus karing kayang alagad, eko sukat mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king balen ang igpako. Nungemo makanyan, eko sukat iti sabyan ke kayo. Makokuban mi sadyang lugal para ke kayo. At nung miras na ako at may kapagsadyang lugal para ke kayo, mibali kong pasibayo keti at ito kira kayo, manungnuko karin kayo mo naman. At abaloy na ing dalan papunta, king pupuntalan ko. Nga nang tumaskeya, Gino, mi mambalo nung nukamunta. Makana numiya nga baloing dalan. Pekibat ng Jesus kaya, ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang malyaring miras king igpa, nungemo king kapamilatan ko. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Masibayo po ing benging Diyos kay kayungan. Maswelo ko po at may kumbira ko at ngeni po ing magmisa bilang kapasalamatan kaya beyo king malapit na pong kapiestan ning kay kayo pong patulunan. Ne po, iya pong Monica. Palakpakan tayo pa po, iya pong Monica. Ne? Panupaya po medyo mabagal kong bagya maglakad. Uli pong may sakit ko po today. Ne po, baloy na po kanita. Kareng kaedad ko balo repo ita. Ne. Tutuing kasebyan nga ra, mateing tawe king espada, nunay king kutsara. Kasi manyaman ning mamangan, ne po. Wata medyo may panyaman kang bagyamangan. O ita po, nang kay mitatas kayo rek, acid ne. Anyway po, talagang makanyan. Tanggap ko na po talagang tutuhan ng bili na po. Halos may level ke po nga pong Arnie. Matwaya mo pong halos pabanwang. May git ka na kuya pong Arnie king pangapari. Na po. Anyway po, may gunam tapa mo king kakatamong kadwa na pong aldoy ne? Ngene? Kadwa ng aldo? King kakatamo pong nobinaryo. Nabengi po at yung king metong kong baryo itangaw sandang sityo Saudi. Uli pong kalupa yung keti, mag-BEC kami po eh. Po, mag-rosaryo kami, kay ba't basan niya po ing ebanghelyo at kay ba't ating pamidakayanan. Kay ba't po, ating keng metong akutang king kay kaming pamidakayanan, kay kaming pigunaman at nano ita po yung metong akutang ita. Nano ing metong abage, anyaran mo ki nga pong ginuna ilako na. Bangkanita, tunay kang makatayid,
at kamilala ko kalawat keya. Den pong aliwang kayabe, mingara, palibuntok. Ngara ne po, bangkanita, kasi po, nagsaguli, mapali ko buntok. Bangkanita po, kumilala ko pangatahid, king nga pong Ginoo. Ngara ne po. Nang kaya itang ugali nang kaya anang katamaran, ne po. At miyayaliwa pa. Pero ting metong kareng ka rin, may kiba iya nga na, amo nga na, impangadi ko, bangkanita, milala ko kalawat kay nga pong Ginoo, at panay akong makatayed. Sana na, ila ko na stress cooking biye. Nga na. Stress. Stress ka rin anak, stress king pamilya, stress king obra. Ninuwari, nung kayo po, ninuwari kay katamo yung lang stresses, king biye. Diyan po atang stress rin, daki na nun kay katamong biye. Ne po, Aldo, kaya betano rin, kakambal tanala rin. Dakal sang kano, ba't may stress tamo Bali po, ingli po ng tamong mipnuyang ausandang urgencies, ampong dakala emergencies. Bakit? Kasi adapt tayang masyado at develop tayang sarili tamo itang masyado tamo meging busy. Kareng dakal abage. Kaya isip tamo, puso tamo, it is preoccupied with a lot of urgencies and emergencies. Ne po, king miyayaliwang aspeto ning kay katamo pong biye. King panahon tamong potang busy ka, magiyang status symbol. Potang busy ka. It has become a status symbol. Bakit? Kasi po, in-equate tayo in panga-busy tamo, king panga-productive tamo. Potang mabisi ka, buri na sabihan, productive ka. At potang productive ka, naning sukatanan nita, buri na sabihan, dakal ka obrang agawa, potang productive ka, uling masyado kang busy, dakal ka mekad achievements, agampanan, o kaya uling productive ka nang masyado kang busy, pisa sabihan, dakal ka naman perang alilikom, money earned. Makanyan, po. Potang busy ka, uling productive kang ausanda, it is measured with task performed, job accomplished, achievements, ang po pang money earned. Kaya naman po nung pagmasdan nyo, dakal ka rin taong burn out. Burn out. Bakit? Managal tamong managal po, uling makanyaning mindset tamo na kailangan uling busy ka, productive ka, kailangan ating kaangating papalwal, ating kaangating po-prove king sarili mo. Kaya po, dakala tao, burn out. Burn out. Mapagal. May nakit na akong taong magtindang papag. Ako may nakit na ako. Bitaning papag, pero akit magtindayang painawa, pero yung itsura na, aning kapagal. Akit may itsura na makalukot siya. Bakit? Burn out checking obra Aga nakake po itang metong libro, in pamagat na Tuesdays with Maury. Ini po authored by Mitch Albon. Nga na pong sasabing Mitch Albon, kita pong kayang librong Tuesdays with Maury. Nga na, a lot of people today are like headless hens. Bala mo ka, manok lang alang buntok. Ing meto nga manok po tang pinutot me buntok once the head is being cut off, managad mate.
Naninggawa na, manyalikad-kad jayan. Sula po yan, mulaiya. Ne po, without any direction. Halang direction. At marami sa mga tao ngayon, parang headless hands nga na. Takbo ng takbo, wala naman napupuntahan. No po, gawa ng gawa, wala namang natatapos. Kaya naman po, dakal kay katamu, ne po, mga tarantaking biye. Kasi tabisang malalakwan Kenya lubing kay katang ebanghelyo ngeni. King makanyan na sitwasyon, king makanyan na kabilyan, nga nang sasabi ning ginukaring kay ngalagad, kayo pay balisa. Do not let your hearts be troubled. O ba't makanya ning sinabi na, kalugurang kapatad, umena no po kasing lakwan di ngalagad na. Ini pong amanong ini at suya ketang ausandang Last Supper senaryo. Umena no pong lakwan, Last Supper rin yung sinabi niya po ini. At uling lakwan na nala, niya po, di ngalagad, Diyos ko, mga tarantala, maligaligla. Itang ausandang sepanks ngara, separation, anxiety. Ngening lakwan na nala, makanano nala. Ngening lakwan na nala, naning gawan da. Sanelang busy, magobrang kaya bere, ing apong ginu, magmisyon, kay ba't makanya na mo. Nano pata, they were at a loss. They were disoriented. Kaya naman ing ginu, yang sinabi na ita, do not let your hearts be troubled. Potang damdaman mo rin nga manong Denny at ing sitwasyon na makanyan, alang pamyaliwa, king kay katamong kabilyan, dakal kay katamo balisa, dakal kay katamo maliligalig, dakal kay katamo dakalisipan, nepo, sula-sula po, nepo, mekad de nga liwake ni, agyampong makalukluk-laken, kalupayo yan, antiko mong relax. Pero dakal kayo po pigagap, dakal kayo isipan, dakal kayo pakibalak, dakal kayo pigaganakan. Ing sitwasyon na ini, ding alagad at king panahon tamong ngeni, anay kasantinging paganaka na kay katamo ning ginong etamo mababalisa. At uling etamo mababalisa, nano ing solusyon a panagkat na ning ginu kay katamo. Asasabihan na kay katamo bang kanita, etamo mababalisa. Naning mumunan diling paganakana, o ini, ban eko mababalisa, ing panagkanakana nga na, have faith. Magtiwala kayo. Dimdamye po, ing kay katang ebanghelyo. Have faith in God nga na, and have faith in me. Maniwala ko king Diyos, magtiwala ko king Diyos, at magtiwala kayo kanako. Have faith. Nung nanda ko po, what is the opposite of faith? Naning kabaligtaran na po ning kasalpantayanan? Nanuya? It is not unbelief. The opposite of faith is fear. Ing kabaligtaran na po, ning kasalpantayanan, yapi ning takot. Bakit? Kasing timbang ne, kasi ning taong sasalpantaya, ing meto nga taong tatakot. Huling potang tatakot ka, yang sasalpantayanan mo yung takot mo. Kaya potang tatakot tamo. Ne po, paralisado tamo. Potang tatakot ka, sira ka disposisyon. Potang tatakot ka, sira ka diskarti. Eka makaisip masalese. Eka makapagobrang masalese. Eka maging productive. Kaya ing panagkat na, have faith. Ilakoyo,
ing takot, bunga na ningke kayong kabalisan. And what is faith? Nanuwaring kasalpantayanan. Faith is to walk in the dark even when you do not see. That is faith. In kasalpantayanan, bala mo maglakad ka king libutad na ning karalumduman, agyang emo akakit. Bakit? Because you believe that at the end of the tunnel, a bright light awaits you. Paniwalan mo, nalipat na ning kekandaralanan ating makapanayang tula, saya, ampong pag-asa. That is faith. Nepo, that is faith. Kaya naman po nga na, kung migagana ka, king bale na nangigpa ko, dakalapi bale-bale ka rin, there are many mansions in the house of my Father. Nga na, so that where I am, you also will be. Banta miyabe tamo, ilako yung takot yu, magtiwala kayo kanako. Kaya naning nakikatamo, when in doubt, when we are in doubt and with fear at takot, kailangan po mga dita mo. Mahulagaya po yung pangadi. Bali po, aganakake, Saint Mother Teresa. Saint Mother Teresa, nga na pong sinabi, belief, faith, faith is the beginning of prayer. Faith is the beginning of prayer. Bakit? Because when we pray, God listens. And when we listen, God talks. And when we believe, God works. Potang magtiwala ka, karinya magobra. Hinga pong Ginoo. Nino mo kaya katamo yung alam problema kayo ni, nanda kayo. Aten? Nino mo kaya katamo yung alang stress ken, atin kene. Itamo nga natin tangan po. Kaya very timely yung panagkat na ning Ginoo kaya katamo. Magtiwala kayo mo. Have faith. Have faith. Itantakot, lakoyo. Basta magtiwala kayo. Potang dadalan tamo pong makanyan, magduda, kapag subukan, stresses, kingye, at masusubok kayong kasalpantayanan tamo, o ining tandanan tamo. At lumbage, number 1, tandanan tamo, ating Diyos. Ating Diyos. Kakadwa, kaluguran na kaning Diyos. At katlo, ating niyang plano keka, ing Diyos. Po, tandaan ng talariti. Potang maliligalig tamo, mababalisa tamo, mga tarantatanay, tanabalinggawan tamo, problema tamo, may stress tamo, tandaan tamo, magtiwala tamo king nga pong Ginoo. Bakit? Huling ating Diyos. Kadua kaluguran na kaning Diyos. At katlo, ating niyang plano keka. In Diyos. Po? O hiting mo munang diling paganakana. Eko mababalisa, magtiwala kayo kanako. Kakadua, naning panagkat na, bantaring stresses na yan, anong tanong po ala ko? Italaala ko. Numburi yung alalo ring stresses tamo, nung alata na ketiking ya, yan, nalata mo. Alata ng stress, ne? Burita mo ita. Mali naman, ne po. Sigurado lang at
Pero yung kaduwang panabili na kay katamo, yapin ini. Bangkanita, eta mababalisa. Let God lead the way. Paborenta mo yung nga pong Ginoo, yang mituro kay katamo nung naninggawan tamo. Bakit nga na? Ako'y dalan, ako'y katutuan, at ako'y biye. Imburi na sabihan, ena naman pigkaymot kay kataming dalan. Ena naman pigkaymot kay kataming katutuan. At lalong-lalo na, ena pigkaymot kay katamo, ing biye alanangga. Ing problema, eta mo buri, etaya burian dalana ning dalana. Etaya buring kaulan ning katutuana. At tanggapan ing yalok ng biye kaya katamo. Eta mo bisa. Kaya kasi masyasta mo buntok. Po. We do not want God to lead us in His own way. Minsan po, minta ko Manila, po. Kaya ba't kinang uli pong kinangwa kaya pong driver? Ita pong driver, magaling niya. Usula pong inireta nga sandang Waze, po, Waze. Watang balo nung watang mag-Waze ka, sabyanan nung karining traffic ka dapat mong iwasan, bali po ita. Po, Waze, ngara. At kay ba't nung nuka rin ka dapat dumalan, o sasabyanan na kaya ka nung nuka rin ka mumunta, nung nuka rin ka liko. So, di magmanew yung makanyan. Po, mig-Waze siya. Okay, tsuking harap, nga na. 30 meters ahead, turn right. Nga na, po. O, tsuking harap darandaman ke. Okay. Puwatang turn right nga na, mag-left ya. Ay, mo nga na. Waste of time. Ay, mo, balo po yan, balo. Ko kabisado ko na yung Manila nga na. 30 meters ahead nga na mo. Turn right nga na, mag-left ya. Puwatang sabyan ng few meters ahead nga na, turn left, mag-right siya. Kesa lang sa nganin talaga, mo nga na, balo ko nga niya nanin ko. Sanay ko kini. Nga na po. Unin niya pong tuturunan yung makanya na sasalang sa nganin, magkwento ya. Kabiri-birati na himik ya. Biglahin tinahimik ka ba pong magmanayaw ya? Bakit? May liliya. May liliya. Na nabalo nung nuka rin niya. Mamanyulput. Pero baloy po, ano kasantingin sinabi na nitang Waze? Uling malililiya. Naning sinabi na, go back to the center, Go back to the center. King Bie, potang eta na balo nung naninggawan tamo. Dala na ning kesya san tamo muntok. Let us go back to the center. Nining center. He is the way, the truth, and the life. Masyastamo mo talaga buntok. Kaya po tang may corner ta, alata ng balong gawan, oy ta karintamungan, kakangkang. Pero binye na ning dalan, binye na ning katutuan, at bibye na ning biye, kaya katangan. Ing kailangan mo, hanapin, po.
trust and not lean in our own understanding. We just have to trust and not lean in our own understanding. Kaya naning panagkat na basically ng kekatang Ebanghelyo, simplihan mo po, don't worry. Don't worry. Bilang pamupos na po, patatuturan nyo na ako. Bilang pamupos, bali po, minsan po mig-bless kung mete. That was long time ago. Balos bayo-bayo pa pong pari ganita, mig-bless ko pong mete. Anya pong mag-bless kong mete, ing pong cellphone ko, akalingwang keng binili kitang silent mode. Po. Kanita po kasi atandanan ko, bekad gangi kayo, pong ringtones tamo, music la. Mamili kang music, ringtone mo na. Okay? So ako po, kung ringtone na piniling music, na po, mag-bless ko kanyan. Mete. Niyang magmisa ko, lapitan ko na yung mete. Mga alewang nung makanyan, mga galang alam patugo, may bugdan ng kaulan itang kabaong. Ako naman po, lumapit ko, bless ko na yung makanyan. Po. O nga pong lumapit na akong i-bless ko na, biglaya pong mag-ring yung ka na akong cellphone. Kaya po abili king silent mode. O nga kaliwaman po itang migring niya mo kabude. Bali po nung naning ringtone ko, kabang mga lewong lang gagaga, nga nanitang ka na ako pong ringtone, nga nakabang mag-bless ko, nga, don't worry, be happy. Happy nito. Lalabanan, kabang gagaga, inuman cellphone ko, don't worry, be happy. Balong makanano king panyakmanan, pangkanita, tupatok. Kung naman na kaya, uli pong tatalang kong holy water Pero paulit-ulit, yung sasabihan na ito, don't worry, be happy. Kapatad, agyang nano pa yung paindala nyo king oras sa ini, paganaka na kayo ni nga pong Ginoo. Don't worry, be happy. Amen? Palakpakan tayo po, Yapong Monica, at talakad tayo. Karing kaya katambalang kayadwanan at panalangin ng pakibat tapo, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Para ka rin sablang Kristiyano, lubos da sanang atalastas king Kristo Jesus, yaing dalan, ing biya at ing katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin talaturo ning relihiyon, kapilan man sa makagyo karela ing pamamiyaaral, nune pagsikapan deng ipakit ing dalan karing karelang tuturo. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing mawu, karing turong pangrelihiyon, manakit lasanang metong amipakit karela kang Kristo bilang ingbiye. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan, tuknang ta sanang maging masungit king belwan ta kang Kristo, nunebag kusmit mong tula tang irake karing aliwa, ing balutamu tungkol kayo, kapamilatan ding kaya katang amano at dapat, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, pakiramdaman mo po sana rin kaya kaming kayadwanan. Alalapit mi king kang banalay altar. Ngini at manggaman king alanangga.
Manalangin kay kapatid banin kakot kay kayong daon matanggap yo. Arapaning Diyos sig pangmayupayan totoo. Awig paming miglalang tanggapan mo reting ayin ay ba't king kang pamilya, maging matatag ke sana king biye apig kalub mo ke kami, at miras na ke man sana king alananggang kalamape nga akumo, iti aduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, yang mantabe ke kayo, iyat nayo ring puso yo,
salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan takang parati. At numan ka rinawig pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya. Ing pangayot sumuyang babyedalan, king masalag ng pangakuning biye, alang kapupusan kekengan. Ulinita, kamberi sa blang koro, ding anghel ka rin banua. Daralit mingke kang ligaya, layon makyabe kami. Kingalantok mandang pamamya kapuryan keka, at abeyabe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana rito ngayon. Kingambun ning kang Espiritu, ban para kay kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. By me down kusan, king pamaylas at kamatayan, king wanang tinape, piraso ne. Binyene kareng disipulos na at ngana. Kuwanan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan na me down para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naning ngapunan, kingwana ing kalis. Pesalamatan at pinuri, binyan ing kalis, kareng disipulos nat nga na, kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaga na kanyo, kanako. Ing misteryo, ning katang kasalpantayanan. Inyang ni gaganakal miyo mapamakalulungig pa. Ing kamatayan at pangasubli ng may biyen ng anak mo. Daraw miya kekay ting tinapi na ning biye, ting kalis ning kaligtasan, layon ning pasalamatan, ning pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamwa mong ikamingan, misulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, ing tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o igpa,
ing banal a kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato, ban biganap yaking lugod. Kambening ki kaming Santo Papa, Francisco, Florentino, ing ki kaming Orsobispo, Pasiano, ing ki kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na ing ki kaming kaluguran na Kura Paroko, Yapong Arnie Serrano, ding sablang magpari, at lalong-lalo na po ing mabilog mong balayan, kitiking parokyanang Apong Monica. Ngini po king mip nung katahimikan, sambi lantal rin kay katang niyayaliwang kapagnasan. Hanggang mula naman po, oig pa. Deng kapatid ming minuna ng pepay nawa at atsuna siping mo. Lalong-lalo na rin kapatid ming ala na rugong makaganakamang manalangin para karela. Tanggapan mo, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bealanangga. Ban kambening mo na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos. At tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panahon. Papurian da at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tutu, kagum ning balala spiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan angga. Ngini po abayabe tapang maus, kingig patapong at tsubanua. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas sa lang kasasangkulan.
king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan ko lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yang babya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan na ning kang banal na kapulungan, at pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman kingalanangga. Ing kapayapan na puning Ginoo, yang mantabe kay kayungan. Pakita po ngening mikakametong tamuging kapayapaan na pong Kristo. Kapayapan po kay kongan. Kalugurang kapatad, nyo ing kordero ng Diyos, ing korderong milalakoking kasalanan na ninyato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap king kayang banal ako munyon. Itamungan, Ginoo, mananasanang king pamananggap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo. Isadsad na katasan ang kaking biye alanangga. Katawan ng Kristo. Amen.
Maya pa bengi po kay kayungan. Mapilan mo pong paganaka. Bukas po, king kikatama pong katlong aldo ng nobenang misang parangal ka Santa Monica. Din kikatama pong mag-offer, manibatan na po kay Santa Cruz Maragul. Laput, ding members na po ng EMDC, ANF, ako pong Lector Ministry. At yung kikatama pong bisitang pari bukas, Reverend Father Arjon M. de la Cruz. At kilagyo na po ning kiyakatampong kura para ko yamong Arnie Serrano at din kaya biyak pong bibilog king Paris Pastoral Council panimuna na pong Ate Bel Katikbak ding Fiesta Committee at ning Paris Finance Council panimuna na po di Kuya Chris at Ate Rona Gomez. Pasalamatan tala po ding hanggang offer po kaniting Aldo din po minibatan king Santa Cruz Parian San Carlos, ding miyembro na po ng Catholic Women's League at ding Prex Choir. Dakal po dakala, salamat kay kayo. At papaganakada po ding kaya katamong Fiesta Committee, denta pong epa po niya kasaling raffle bingo, at sila po king ngarap na po ng kaya katamong Pasbul Mayul, tsa 200 pesos lamo po, at niya pong bingong anam apyalong, at king raffle, at niya pong 10 consolation prizes at 3 grand prizes. So, dito po kanong epa po may kasali, at bisa pa sumahab king kikatama pong pigagastusan para kindarat na kapiestan, at sulang po din kikatama pong Fiesta Committee king Arap Pasbul Mayul. Ang timurin po pa, sabi na po din kikatamong youth, at nila po kasing fundraising ding youth tamo, detang t-shirt for a cause. So, tsula naman po king Arap. At pasalamatan tayo ng po yung kiyakatapong bisitang paring ini. Dati yan ang pong taong Mexico. May destino yan po king San Agustin Santana, nyapin balo na po rin tao Mexico mo naman. Ingkura para ko na po ng Our Lady of Fatima Parish, Hensonville, Malabanyas, Angeles City, Reverend Father Rafael Sedek, Dixie M. Paras. Amang dakal po dakala salamat. Na din po bayo po mag-umpisa yung misa, may pag-istorya kami po kitang opisina na pong among Arnie Yamon Dixie. Kitnanak po at yung kambalong maganak ang tao kini. Siyempre po yung may kabulat kasi dakal ko po kakilalang maganak ang tao Mexico. Manto niya po kanong sponsor ng TV para king karelang parokya. So nung ating pong maganak kayo, di ako maganahak po ng anak kong panyaling TV. Ito po, nung atin po kanong maganakan tao, kaya kayo, nabisang mag-donate king parokyada po, television, kalupada po rin kaya katamo, matula na po ang tatanggapan among diksi, yung kaya kayong donasyon. Dakal po, dakala salamat. May pabengi po among. Manalangin tamo. Ginoo, ingatan mo ring linigtas mo kang Kristo. Ike sanang mikabus, kapamilataning kayang pamaylasat kamatayan, parati king magtamasa, king kayang pamanyubling mebye. Uling ginumiya ngeni at manggaman, king alanangga. Mas may po dakala salamat king pangakumbira ko keti. Po, mas felo ko po at malinginig pa po ata may kapagmisa keni. Po, first time. Mas felo ko po at mabiya po yung balayan keti king parokya ng Apong Monica. Palakpakan tayo po yung kikatamong patulunan. Po, Apong Monica. Ingginuyang mantabe kay kayo, idukuyo ngayon rin puntok yu para king mahulang bendisyon ng Apong Ginoo. Ating Diyos, panwanan ako sana. Panen ako sana ngingatan. Panen akong lalaot na naman tuksot disgrasya. Panen ako sana dinan masanting apami kakatawan. Panen malaot nga naman sakit at kapanamdaman kaya bedaring kayong pamilya at kaluguran king die. Maging mayan sana ing kabiyayan yu.
king kapamilatanin kaya kung pamagsikap at pamagpursigi. At lalong-lalo na karing balang pamilyayo, miral ing pamisasan, metong pamitatambayan at pamikakalugod, king kapamilatan ng Kristong ginumi, at bendisyonan na kayo at panuanan ning may paingginong Diyos, ning igpam po ning anak po ning Espiritu Santo. May tanangan po ngayon, king kapayapan, mi daon ne ing banal a misa. Benging Diyos po kayo.